urukiko rwo muri Maroc rwahanishije igihano cy'urupfu abarwanyi batatu ba leta ya Kisilamu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica abagore babiri bakomoka mu Burayi. Muri Afurika y'Epfo uwahoze ari Perezida Jacob Zuma yafashe icyemezo cyo kutongera guha ibisobanuro akanama gashinzwe gukora iperereza ku byaha bya ruswa ashinjwa. Muri Algeria habaye imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa gisirikari, abaturage barasaba ko hajyaho ubutegetsi bwa gisivili. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bitangaza ko ibiganiro byagombaga guhuza abasirikare n'abatavuganwa muri Sudani bitakibaye kuri wa gatanu, hari ibintu bitarumvikanwaho neza. Naho muri Ethiopia abaharanira kwigenga kwa leta ya Sidama babaye bahagaritse gutangaza ko bashinze leta yabo kuko basanga bishobora guteza imvururu n'imirwano na leta.